Kakang senjaluk ampura ning salahe perilaku ning salahe pengucap ning dosa sing likaton ning mata moga kakang bisa nerima. Ya, spesial buat Abu Jil yang punya lagu dipersilakan. Yang punya rental KS Abu Jil. Abu Jil yang punya rental KS. Surup ilang cahayane, sepilakan suarane, rasa suhu sepeninggalane, bayangane kekatonan baik. Osi kangen Abu Jil yang punya rental KS spesial. Badan siji dadi susah ngati, kepanah cinta asmara pemikat sukma, kelayu jiwa kelawan raga, surup ilang cahayane, sepilakan suarane, rasa suhu sepeninggalane, bayangane kekatonan baik. Momai Rizky, Momai Rizky, Momai Rizky yang punya depan, Momai Rizky. Tresno langka padane Abu Jil sayang anu mana?
Sukma sun tersiksa apa tambane turu beli lali kegawan ngimpi kelingan bae ning wong siji spesial masih buat yang punya kamera. Duh kakang tolong aja nyakiti badan siji nadi susah ingati panah cinta asmara pemikat sukma layu jiwa lawan raga suruh pilang cahayane sepilangkan suarane rasa sepeninggalane bayangane kekahanan baik. Ya, Bapak ini